E pa ljudi, vreme se, hvala Bogu, prolepšalo i vreme je da provozamo novi MT-07. Da probam prenesem iskustva i da odgovorim na sva vaša pitanja. Motor ovako iskreno, na slike mi se toliko nije sviđao, ali uživo, kao što vidite, izgleda prelepo. Meni je baš lep, ovako zanimljiv je, mladalački, ove boje su fantazija i ova plava, tako da sam mlađi išao bi na ovako nešto. Da upalite motor, držite kočnicu, kliknete start. Motor se pokreće. Sa desne strane imate modove vožnje. Ovdje iza imate dugme da uključite modove vožnje na manuel ili da vozite automatski. I kad prebacite ovdje na manuelno imate street, sport i custom mod vožnje. Ili D, kad ste u automatskom režimu imate D i D+. Sa leve strane imate ovdje opcije za meni, da menjate ove dale 3-4 opcije za gorivo, koja je temperatura na polju, temperatura motora. Kliknete ovdje back ili home dugme da se vratite u settings. Tu imate još neke, da kažem, opcije. Možete se povećati s aplikacijom. Imate Garmin navigaciju, ride by wire, možete kontrolišite muziku, turn by turn navigacija, tako da možete birati različite teme. Imate tempomat ovdje, duga, kratka. Mislim da je ovo Yamaha baš super rešila, pogotovo za migavce. Bukvalno kako ti prst lijepo leži. I ono što sam zaboravio da kažem, kad uključiš migavac desno ili levo, šta god, on se nakon 15 sekundi sam ugasi ili nakon 150 metara, što je cool, a možete opet stisnuti istu stranu ako ćete sami da ugasite.